Ner mala ken yam biya kamal ka Nuer online TV channel should ka meshi video me chi je twanya tama dio je twanya je ko shalar no do bandere je yo ke do ban der yo de kalat ke je dong jen twanya je jama gore jen wo bay ji lar duor me billing ka biya laslet no men yam do bandere je yo raje me ke jo me we kan wani Nuer tin gor ke channel me channel te content so me jiram me gur Nuer online TV channel ka gwan ber gor jen wo deji nyo dom tot no ka dong je mandana le ro de bane but an linga na me do badana de yo de ke je ke je gor jen wo jin bi wake up ke bi ngedu bi jalat so do benyam mala lat ke long ne tin wan no de yo de ke je gedi okay ken kono shub gadamo ni chang teramangi na ko do badande rande yo de ke je ko kor gwan ber lana gorno dangde rande nyot social media YouTube Twitter TikTok Facebook so chaja ben palana mo badantama gorje no de ye nyom metod gwasame donga jin rami mo goro de do re lat but kuju do badande lat keje ani menena me mini ngach do ben dere yo de ke je dere wo ke jin ngada mo mate kanwer online TV channel tama mileran tama ka te bala te gwada me dong bro de jeg duori yo okay te ka gwadang de lat ke de yo de ke je go jen wo jin de jangach okay take a simple strategies to boost your income ala dob dan de yo de ke rep ke je mugoro bi yo bi ke je ku je dob dan de to ke je but you want to know you want to learn okay go je men yam gwada me men bangach take some challenging to content kajen economic climate to continentama re do aran kone chala nuere do brande yo je ke je de let ke je so beje number 1 tip ende la re jira mo ling do be men tama men ro mo ke ta na wero ti belet ka ta na wero ti lenijin ka ke ta na wal jok mi jira la nongnu bi jalejin round logu nyur gwa kel lok tar logo nyur she gorno bi nyur gwa kel so ngeda no jin ti kariek katela duomi bi yo bi ka lat keje re teke do gore jen wo bi name bi jeling ka charo che gwar wala ken gwar bi name bi ngach moy ro du ka tana wara ti bi gorno bi spin ka chankel la re kel mom le demo manyam start a small business moy ro du business method me bilat there am ko ngwanatin che local market okay there are gwan no wele yotin yo mobali don laran jugi beje moy ka card be moy ke yo don let's say chi yo to kodalo yo sorry yo to korber chi lat ka dunu ke yo to tege jimo chi lat ko mobalo ko local community dan gwada me so mi chi latin then brand jugu yo beje moy ka card you know well okay and then bramo be moy ke yo wel det ko don remodere so gwada mo bi yo det yo det be ge langu ala pai bi kam yo wel ka kat so na mongon gwadum chi small business chi to already rewde go digital jin gore jin blad online lemni ke TikTok lemni ke Facebook lemni ke YouTube mati gwamadir internet dir access then and I will recommend YouTube ashanga mati galan medide lagat said already he jogono jin gore betega tana waro blad with internet access, expanding online platform now offer opportunities for freelancing, digital marketing, and content creation. A skill like writing, graphic design, and teaching English online are in high demand globally and can be done from home. Gwad mete me go rebe kaf take ngi te lat ko online deri ngi but jin mi jira mun no go bi yobu mal jega chegnana ngeda listen me chi chawokaje chi dundo so barodo jena but mi jiram no go bi let get an wero go digital use internet mobile ni shang la take cat mobile ni shang la take social media lenije use YouTube channel can connect jogan tam tikon channel YouTube channel you can use this is a legit site me jega yuten la non wero we ka rambi jo scam jogo jien o yu ku bu garodian rebe abi yugo biga diet we mona dien sham jikten no de yo de garodian diet real ma diet rode
these are scammers so dagaje but michi tamji lat ka 12 hour lady ka YouTube ki lady ka Facebook but Facebook I will not recommend for amtika Africa mitika Africa tedini Facebook shi dundu but mitika Africa katika YouTube channel de jogno menro do moy ka tan wero te la lady ken shang moro do paipero constantly len video no ngwan video ndi ke chang bakal baro badak you do that you do the mass government nakena namo ladu cheji kam tif re mendana de laran kalo de keliu so che jog moiro tanu wero to biale dike we te chilet telem bicham win mona me lenena mi jiram la let ke dul dong la budun dul goren wo ke shenkel mo go dul te bubut ke jen changmo ki wer bo pur ka ke chop ko ngwan ke chang bajarit ka gwat ka gwa kur dangal gwa kur dang jok gwa kit ka binen you go bo multiply a lot lenena gare gwam ka western world okay ke Middle East ke reality lenen na ke tanu wero so na me tim go de nang jikel men jog dien ki diodien gore bitaka ka la jin karwado mutika Africa gore bilet ka me shijen gore jin bitike skill technical skill sit ko dong de tak de ngach okay ala tak machine ngam man makana de ngach okay no more deri go de lalet enyok gore jin bi warehousing bladin bi ngai warehouse agwa dan en la kwak la ka kwak ten la kong no ngwane ko ko ngak pok lifting ne titi ka la de western world by the way tina ka tanu wero tanu wel joglet if you don't work bi you bi ga jengne so dup titi ke tip to gore de kame jira mamo men jog dien along gore no jin vi saving bi jelat and reinvest let's saving bi yug de to de jek be ka towe ko run bi kule diet mini la na mo shen dong de ala kel de to wala de $1 ke 1 bir ke 10 bir de to ko run dong be ulak mi to kur dang diet ka pai ka manana jek ka salare du rong e long but mital gwaji ki tene jalare ko so che nyo dubri ko de jegeje please go out and learn more on tanu wero a chi nyuri jen bangwa chine there's a lot of work to do jum ran ting bi jigram jum ne please mo je gwan ba puro gwado me ka jen di ki jen ngwan that moment be la kaminta then bi lel bu wo mi nyo gwada den so you bu goro diet ngwas bu ko te yo but not this me ba jonga ye ma ne ko kenan go la da yore je bu goro den diet this is coming so chu ja lao janana go de laria please go do me be yo be ke jegeja